أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Сабақтарды ең ақырғы ибарасын аз көрдік видеодан. Ортада қалып кетті бір қанша уақыт. Бұйырса улантал деп ниет қылдық, баштадық. Аллахым кітаптың аяғына шейін шығуны насип қылсын, игілігін берсін, берекесін берсін, пайдалуу қылсын. Бұл мақсуд кітабы. Шындап мақсуд неге? Бізде мақсат қалып бара тұрған кітап. Ilmul alalar bilemiz, ilmul alalar nahvu, sarf, balaga, yani Arap diliyle байланышты ilmul vada, mantık, misалы. Bunun бардығы бізде негізгі илимге алып бара тұрған көпірөлөр емес пе? Андықтан ошол илимди чындап ким жакшы окуп түшүнүп ала турган болсо, жигиттер кутабайбыз, карайбыз, орозо түшүнүп турам, да? Анча-мынча бұл ешік та, чындап ешік. Қанша айтып келтабыз, бұл наху, сарф, балағалар араб тілінің жол болса, илимдин фундаменті, мұнсыз кирүү мүмкін емес. Онтан жақшылап көңіл бұрал, қалып кеткен сабақтарды қайтарып оқып келгілі, сөзсіз, экзамен болды, сөзсіз. Біз аз қайталап қалды бір сера, артқы сабақты бүгінгі сабақпенен қошып уланып кеткендей қылып. Негізі фаслун фи тасриф ал-аф'ал ас-сахиха деген темасы, негізгі темасы. Турабы? Ошол сахих эчтеринин сарфталуусунун жөнүндөгү тема болчу, фасл болчу. Ал жерде ютасаррафу ал-мади вал-мустақбал вал-амр ван-нахю мин ал-ма'руф вал-majhul ala 14 вajhan. Мейл ал мади, фе'л мади, фе'л мудари, амр, нахи, маруф, majhul болсын, 14 түргө сарфталат деп өтүлгөн. Андан кийин кайсы 14? Мисалы, фе'л мадинин 14 түргө деген ким айтып бере алат? Китептин башын карап койсоңор, саласа ошол теманын башын. Саласатун лил гаиб, турабы? Мисалы, насара, насару, 3 болдубу? Ва саласатун лил гаиба, насарат, насарата, насарна. Ва саласатун лил мухатаб, نصرتما نصرتم وثلاثة للمخاطبة نصرتي نصرتما نصرتن деп 3-лүк. Канча болду? 12 болду. ووجهان للمتكلم. Алем эки түрү болсо калган 13-14-чү. Мутакаллим үчүн мутакаллим биринчи жак, гаиб үчүнчү жак, мухатаб экинчи жак. Мейл ал кана рожулан кана ау имраатан, ау имраатан, еркек болсын, мужской род болсын, женский род болсын, айырмасы жоқ. Мутакаллимдики бир эле болот да. Анан ошентип башталды. Гайра аннаху ла яти вajha лимутакаллим фил ма'руф мин. Анан бул жакта кээ эмелерди, истисналар өтүлгөн эле, кээ исключениялар, анын баарын мурунку сабактардан карайбыз. Фаил канчага ютасаррафу ала ашарати аужухин. Фаил мисалы 10 важха бөлүнгөндүгү, 10 түргө бөлүнгөндүгү. Minha jam'ul muzakkar arba'atu alfaz, jam' muzakkara 4, jam' muannas lafzan 2 түрү. Мунун бардыгын негизинде өтүлгөн. Мисалы 4 түргөн насирун, нуссарун, насаратун деп. Исмул фаил жам' музаккары 4 түрдүү болот экендиги. Кайсылар? Насирун, нуссарун ва насаратун деп. Ал эми эки ism failin женский родтугуна болсо, кайсылар? Насиратун, анан навасир деп. Насиратун, анан навасир деп эки бөлөт. Анан кийин мансур болсо, бул 7 түргө бөлүнөт. Анан нуну таъкидил мушаддада, мунун сабактардан карабыз, мухаффафа, анан кийин баштайт мисал мал. Мунун баардыгы мисалдар болчу. Айтып өткөндөн кийин барып экен канчанчы бет келдик силердин бет боюнча? Канчанчы бет?
misalul mazi deb turadi, ha? Topdingizmi? Mazining misali deb. Boshqacha. Marigimni qaraganda biroq tema o'xshashadi. To'g'rimi? Misal mazi topdingizmi? Ne deb ekan? O'qish. Ayva, точно shu. Nasara, nasaru deb. Majhul bo'lsa nusiru. Nusiru. Misal mustaqbal yansur, mustaqbalda bo'lsa fe'l mudari maqsad turadi. Yansurun ana getdi o'shant misal amr g'oyib liyansuru. Misal amr al-hadir unsuru deb. Kazalika an-nahyu fil ma'ruf wal mashhur ana istisnalarin nunu ta'kid mushaddad nun mukhaffafalarni berib o'tib kelib, ana misal fa'il qaraqlab berdi. Nasirun, nussarun. Ana nussarun. Qancha oldi shunda? 1 2 3 4 5 5 oldu. Az biz qanchada o'tdik hozir ele? Bravo. Ta biz hemen qo'shib o'tamiz-da. Ekilikda turadi. Nasiron deb. Ava. Ya Allah. Misal maf'ul duqu mansurun geldi. Misal rubai mujarratlar qaraqla dahraju bunu barib etgan misal sulasi mazidiki. Eme geldik. Sulasi mujarratlar bitdi-dagi. Qayerga boshlandi? Rubai mujarrat bitdi-dagi ikkinchi bo'ligi mazidlar boshlandi. To'g'ri? Sulasi mazid fihi akhraja yukhriju ikhrajan getdik. Fa huwa mukhrijun nemniki? اسم فاعل بالضبط وذاك مخرج علمي ذا مخرج مفعول ذوق امر اخرج والنهي لا تخرج بضم التاء وكسر الراء فيهما انا خرج قلدوجه خرجا تراوا bular qaysi bavla afala fa'ala anan fa'ala bar to'g'ri bu qayerdan o'qamiz binada binada kim o'qitdi ana qancha saat o'qitdi qancha saat binani bu bir juma bo'yicha bittimi xaraja yukhariju kim вообще o'qanimiz taqir ana o'qitdilar so'zsiz o'qib chattab tushunib kelgila o'shaning bu ikkinchi kitob qatoriga ketib boratamiz-da biz shuning uchun xaraja yukharij taxrijan al jaqda da o'tganmiz andan keyin xosama qaysi vazn xosama fa'ala vazn to'g'ri xosama yuxosimu xumasi misal xumasi deki qaysilar boshlandi inkasara infa'ala vazn yankasiru bi kasri sin inkisaran iktasabatcha افتعل وزن ايوه اكتسب يكتسب اكتسابا اصفرت if'al lavozimiga keldik. To'g'ri? Yasfarru bunun nega yasfarru aslında nima bo'lgan bardig'i negizi o'tganmiz saboqlarda. Andan keyin takassara tafa'ala wazn. Dab takassara yatakassaru yatakassuran. Tasalaha tafa'ala yatasalahu wa tasaluhan. Iddatharacha. La. Qaysida bo'ladi? İddasara qancha iddasara bo'lib qolgan kim aytib beradi? Negiz o'tganmiz, unutib qolganlarda. Servis men de unutib qolman. Hem yo'qdi, o'xshashib ketadi. Aytganda bo'lgan, qanday nima bo'lgan, nima bo'lib ketdi? Asli nima bo'lgan bular? Qaysi vazni kim aytdi hozir? Boshында. Yo'q. Qaysi vaznda bo'lgan? Tafa'ala vazn. Tadassara bo'lgan aslında. Tadassara. Tadassara bo'lgan. Ana ne oldu? Tadassara bo'lib ketdi. Tani daga almashtiramiz. Tadassara bo'ldi. Ana daga sukun beriladi. Boshtalmaydi turib. Alifsiz boshtalmaydi. Sukun bilan boshtalmaydi arab tilida. Ana so'z alif olib kelinadi. Alif olib kelganda iki nun bo'lib, iki dal bo'lib qolib, bir sukun ikkinchi harakat bo'lib nima qiladi? Idg'am bo'ladi. Ana iddasara bo'lib qoladi. Buni o'tganmiz. Isaqaladalar. Isaqala qaysi til bo'lib? Isaqala, isaqala kimga o'xshash? Isaqala tafa'ala vazni. Tasaqala bo'lgan. Qancha bo'lib qoldi? Tasaqala, sasaqala.
Birincisini almashtırdık. Sükun bolup kaldı. Anan eme verdik. Alif alып keldik, issaqala bolup kaldı. Bravo, iki biröö sükun, ikincisi harakalı bolgondo idgam berilet, anan issaqala bolup kaldı. Dep, oşentip başta gettik, tasrifu iddathara getdi, issaqalanqı berdi, nakey, tadahrajan berdi. Mana misal sudasilerge, istighfara, istagfiru, ishhabba. Qaysi bab? Ayva, if'alla degan bab. If'alla. Surayım, qaysi bab ekanligini. Ekzaminde. Ular surayım, qaysi bab? Sarftap ber dep. Sarftap жазып бер деп. Эми ушу ишхаб эмес, эми ушундай сыяктуу. Ташкентте экзамен алган. Ата окуйт экенсиңер. Ялла, игдау дана. Игдау дана. Кайсы баб игдау дана? افعوا علوه. يعشوا شبوه. افعوا على اغدوا دنا. اجلوا وذج افعوا ولا اجلوا وذا اجلوا اذو ошентип бүттүк дагы. والواو مشددة في الجميع. واو бул жерде бардыгында واوда харак эме бар. Мушадда, шаддалу бар. Бардык واوда ауа бар, Туурабы? Ижлау вада ежлау виду ва ауа ауи деп кетип атат. Демек, васхан кака деген ибарага келген экенбиз да. Васхан кака. Васхан кака. Некен? Таптыңарбы? Биринчи, исхан кака деген мааниси эмне? Караңгылык күчөдү деген маани. Караңгылык каптады, коюлук каптады деген маани. Каралыгы күчөдү, өтө кара болуп кетти. Өтө исхан кака лейл болсун болот. Түн өтө караңгылашып кетти деп. Өтө коюлашып кетти түндүн караңгылыгы деген маанилер берилет. Исхан кака. Ясхан кику. Исхан каканын кандай эмеси бар? Тегил бинада эмне деп өткөнбүз. Кайсыл бап биринчи исхан кака? Ифан استفعل اسم قرغلا исхан кака. Кайсылар ашыкча монун? Бул судаси, Судаси биз хумаси биринчиден. Билип турам, эми кичине унутуп калдык да. Баягы башынан бери келаткан эме жок да. Жабуу болдук го, мындай бир түшүнүп бүт келаткан го, форма курулуп, ортодо тык өчтү. Анан эми кайра баштап кетиш чындап кыйын мейли. Ялла, ифан лала. Ифан лала базында. Мен деле унутуп калдым чындапчы. Окубасаң унутуп кала бересиң негизичи. Дайым окуп туруш керек. Ифан лала базында. افعل لا базында. Фейл мади же мудари бе? Фейл мади. Сарфтагы мындай сарфтап бер дегенде биз эмне айтабыз, жана 14 бачка салып бергенде айтабыз да. Анан ушул сарфтын дагы бир мындай кандай талоо десек болобу экен, эмеси бар да. Мисалы исхан кака деп не деп айтсак болот? Мурун айттым эле айтпадым, эсим жок, айтсам керек дейм, унутуп эле калдым. Биринчиден фейл мади. Кантип айта алабыз? Фейл мади деп айтабыз анан. Муфрат бу, музаккар бу, муфрат бу, мустанна жамма. Муфрат. Музаккар бу, муаннас бу. Музаккар. Мухатаб гайб мутакаллим бу. Гайб. Ма'лум majhul бу. Ма'лум. Сахиби муталба. Sahih. Salim işo. Sahih менен Salim айырмасын айырмалап өткөнбүз, аябай. Сабактарды кайралайсың, сөзсүз түрдө. Дагы. Лазим мутаадди. Лазим. Mazid bi. Mazid. Thalathi bi rubai bi. Rubai bi. If'an la. Qaysi жерleri ашыкча. İf'an la. Карагыла.
Qaysi yerler aşıkça? Aşıkça qaysi tamgalar var? Kim esinde? Ha, maşallah. Al-yawma tansahu degem. Bugün unutup kalasınlar. Unutup bagala degem. Sa'altumuni. Ha. Sa'altumuni. Ha, on tamga ya? Alif var mı? Sa'altumuni. Nun var mı? Sa'al lam var mı? Lam var. Demek kaysılar? Birinci lam mı, ikinci lam mı? Mesela. Hilaf boş kere. Allahu alem esimde yok. Men qaraş gerek qaysı lam. Men de esimde şunda. He? Sülasi turabı? Mazid sülasi. Demek if'annala. Qanday ebe verdik bu жақта? Misal qaysı ekan? Ishankaka. Ishan. He? Qayсылар ашықша болды ошондо? Alif. Ishankaka. He? Ishankaka. Aslında ne okudu ошондо? Sahaka болуп калабы? Sahaka da. He? Sahuka ve ishankaka. Бұл жерден мен эмнени айтайын дедим бұл жерде? Ким айтат? Мен максат кылып атам. Ha? Sülasi. Sudasi bice, humasi bi. Sudasi ya? Sudasi. Demek bir etişti görgөн кезиңерде feil menen isim menen harfti kантип ayırmalayбыз? Ha? Feil menen isimde Arapça söz görgöndө биринчиден акылга эмне кеш керек? Бул ысымбы, feilби, harf кеш керек. Анан ayırmalаш керекпиз. Ысымдын өзүнүн аламаттары бар, feilдин өзүнүн аламаттары бар. Туурабы? Harftын аламаты жок. ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. أجرمية ده. نيدا يتكلت؟ وحرف Ova birinciden feil bildik ha. Feil bolgandan keyin feil dep anıqtab түшүнүп кирип алгандан кийин акылыбызга эмне башташ керек? Мади, музариби, амрби. Мади болгондон кийин эмне болуш керек? Ал муфратбы, мусаннабы, жамбы. Андан кийин музаккарбы, муаннасбы келиш керек. Да кайсы келиш керек экен? Гайбы, мухатаб, мутакаллим келиш керек. Дагы маълумбы, мажхул келиш керек. Лазими, мутаадди келиш керек. Дагы хумасиби, судасиби, суласиби келиш керек. Туурабы? Ошолорду билип алышыбыз керек болот. Демек, сахихби, салимби, сахихби, муъталби. Ушуларды билип алыш керекпиз. Ушул нерселер бул баягы бара-бара окуу менен, практика көп болуу менен адамдын акылында өзү эле окуганда эле тык отурат да сразу эле. Сен ойлонбостон эле, бул акылыңа жанагынын баардыгы келгендиги сарфты түшүнүп калдың деген сөз да. Сарфка бир аз кирип калдың деген сөз. Ошо аркылуу эмнени түшүнөсүң? Маани чыгарасың да. Болбосо маани чыгара албайсың. Мисалы, насара, туурабы? Эмне экен? Feil? Мади. Кантип жазылат? Мади. Анан? Дагы? Муфрат. Гайб. Музаккар. Дагы? Сахих. Салим еще. Мутаадди. Лазим бе? Суласи. Дагы? Не калды? Дагы не калды? Айтпайсыңар, эмне калды дагы? Кайсы калды? Калбады, жакшы ойлоңгочу. Маълум. Дагы? Демек,
Demek, etçti görgöndө akılga emne keliş керек экен? Birinci Arap dünyasına girgende, tamgalarda bir nерселерди көргөндө, isim bir feil bir harf ayırmabız. İsimden özünün alamattары бар. Кайсы алamattары бар? Alif lamdын кирүүсү, harf jardын кирүүсү, tanwindin kabul alуусу, жана башка. Feilin кайсы алamattары бар? Sin, saufanın kирүүсү, ta'nın kabul alуусу, туурабы? Жана башка. Feilge girip alгандан кийин, feilin içine girip alгандан кийин, feilin eşigin bağına yaşına girdik. Feilin içine girgenden kийин feil dilin özüne tanıdık bolgon moолардын баарын biliş керек. Şunun баарын жакшы билип алуу sarf da. Түгү? Сөзсүз. Кайсыл feil болсун, ушуну biliş керекпиz. Feil дегенде ушуларды biliş керекпиz. Бул муну өткөн эсимде жок, бирок кайталоо өтсөм дагы, өтпөгөн болсом, анда жакшы маалымат. Ушинтип эме кылыш керекпиз. Bir etçti okuyan кезде, bu feil, madi, mudari, malum, meçhul, mutaaddi, lazim, sahih, salim, dağı, muzakkar, muannas, gayib, muhatap, mütekellim dep uşulardı biz ayırmalap biliş kerekpiz. Anan ne çıgat? Avtomatik turda manesi çıgat. Tuğra düşünüyorsun ibarаны. Gettik ana jigitler. Jolsa ушундай дагы bir adam ne dep kelip, iq'an sasa. Esingerde iq'an sasa. Iq'an sasa. Dagı uşul emesinde. Yeshankiku. Ne oldu yeshankiku? Feil mudari. Bikasril kafil ula. Gördüңөр, bikasril kafil ula. Birinci kafı kasralı bolup. Yeshankiku. Moga salla kalıç. Birinci emege salla. 14 vajika salla. Yalla. Yok, mudari yani. Yeshankikuna. Anan? Tashankiku. Yalla. Ayet, bir ayet, ayet bir şey. Yeshankiku. Kayra oku. Kınday? Tashan kikna. Kikikna mesela. Kikna. Til görüş керек. Bunday жаңылган жакшы. Билесиңерби? Жаңылган жакшы. Неге жакшы? Үйрөнөсүң да. Жаңылбасаң өзүң ойлоп жүрөсүң да, мындай туура окшойм депчи. Жаңылганда биринчиден туураган үйрөнөсүң, экинчиден эч качан унутпайсың да. Туура? Ялла. Ashankiku, nashankiku. Demek nashankikunu kim aytып бере калат? Мондай кылып салып беребиз. Nashankikunu, намени, nashankikunu. Fe'l madi mudari. Fe'l madi mudari mi? Mütekellim. Sahih. Yok. Bu ememiz. Bu lazım. Cam? Biz de be. Mutakellimdin emesi de mufrad emez cam. Sahih. Salim. Oldu? Malum. Malum. Sudasi. Bu. Görünüyor mu? Bu emne oldu. Kişine biraz praktika oldu. Yallah. İshinkaken. Bu emnesi? Mazdarı. Fehuve mushankikun. Mushankikun şu. İsim faile. Mushankikun isim fail. Emeçe. Zaka mushankakun bihiçe. Mef'ule. Mushankakun bihi. Eme kılıp beriliç. Kim isim faildi
sarf topberadi. Qanday bo'ladi? Mushankikun ismi fa'ilda. Ha? Qantib yo'q, mushankikun. Mushankiku deb qachon o'qiladi? Alif lam kelsa, al mushankiku. Je mushankiku deb turib mudof ilayhi qo'shilsa arjag'ini. Mushankikun, mushankikani, mushankikuna, mushankikatun, mushankikatani, mushankikatun. Shunday bo'lib ekan. Mushankikatun. Ha? Mushankikatun bo'ladi. Mushankikatun. Bravo. Mushankikatun. Emenchi mushankakun bih degan sarf topberadi. Qanday? Sen sarf topbersan. Mushankakun bih de. Yo'q. Söz o'zida qala beradi. Mushankakun bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna. Mushankakun bi bina o'shunday ketadi. Demak, domirlar menen o'shalar o'zgaradi. Bu o'zi qala beradi. Allohu alam. Yalla. Wal amr ishankik. والنهي لا تسحنكك بكسر الكاف في الثلاث. Üçünde teng. Qaysilarda? في الثلاث qayqarat بكسر الكاف في الثلاث degan. Amr nahi. Dağı üçüncüsü qayq ketadi, üçüncüsü. في الثلاث dedi. Üçüncüsü qayq ketib batat. Qaysilar geldi? Mushankikun da ishankik la tashankik. He? Qaysilarda üçöv teng ketip atat la tashankik bo'lib. Kafa bi kasril kaf fi salas. Üçönde teng birinchi kaf emne bo'lib atat? Kasral bo'lib atat. Mustanhik anan istanhik la tastanhik deb. Hemen salp berilishi amrda tez-tez. İshan kik na. Nahine. لا تستنحكنا. بكسر الكاف في ثلاثة. في الثلاثة. Emirler var bizde. Ma'lum meçhullar var. Ma'lum meçhullar var. Kim salalat. Biroq vaqtimiz hozir bitib o'tganda. Qancha minut qoldi? 1 minutda o'chirib. 1 minutda o'chirib ekan. O'chirib qayerdan boramiz? Ova, o'chirib jandir.